Uba Chanda Mir Sungo, Chairman Kahinyotra Border Dispute Redressal Forum, Uloong, Bagajing kan at Hakanduli hapadang gijat benreu Karbi bat penar kala pur sasakiwe gijaka kisnong jaka Block 1, hakabaki Karbi kila pensok sat yaki penar dakabakang ya kalet rap leit riang bat kiyogihan. Ka forum kala pentep ru baki Karbi ki thanghi yaki trap hagi jaka rap bat kenok pat yaki penar, bat nolor kene ki ti tliu yaki surok ban pentot ya kalet kawan. Kani kalau bujing iki nong song snong bat kim yo su ban lek ban wan ban dia ki marap nalor kani kim tre su ban thiet ye pet bat ki penar bat menta ki dan hapreng ka jing hiran namar kim yo su ban thiet ye ki jing don kam wat ban wat ki jing sumar na ka benta ka pang ka sitam ti ye de rocha ngado sokar rap eo kami ni por kena dok Islam ko emapo rega sejantia ide honi yo yap tak oman hat pai pide pele kena dak isaki entah utia ki kali ki putih sengke juga kena kali lam lat di library untuk le tahap kenda siap yang ke kenda siap yang mau jam itu penjula ke utia ki kata oman kata kajing kalong kani ba kini ki Karbi nadu ba jia ka to kajing jia syate spok khanduli te kajing jia hin kong kadai ke bapur nang te ke kadau tanrai ha kajing tip jungai kadau tanrai kadai tang arsli ke bening kong kadai na kajing wan set up jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ya ka to ka entry tax gate hang to pok snong khanduli te snong khanduli ba kising bhalang bo fer nang ni na po Megalia kilawan ban jenrat ban penduk pendam ya ketu ka tanjur badi ketu entry tax gate jong kikeng tina kata kadau kami kata kajing ya ngeu perjai benriu ban kadau bi ba pelong i pai nong snong jong snong khanduli ba jong ising balang bo fer ban le ye kani namar ba ketu ke jekahi kat kum ka notification khalai April kar khandai spasan ke wei kadang hapura hapo ka jurisdiction juga Janji Hills Autonomous Council bar kum juru jongga jela Meghalaya kidon sibun gilen kisurok lani gilen ti klau kibaki kila ban yaj daki kali kum ki bolero pick up kum ki kali ki bakham klang ba don farwil kum tomo haki jaka bakham long pedeng te ki update digi briu te sha ki to ki lat king ti ki bom kibaki kim la ban ya up ti nang saki ti no daga kli ko pedeng surok kai bakun sakim la su ban ya lei ban ya wan ki kali motor ki le ban ta sedang meninru we nong som snong ba kerting medrik sungo nang tena po museum dan kom senau kan tip ya gani ki kim tip ya ke bajia ti ki mur ban lei beri kai tenda ki poi hang ta katakalat kilapan ban ba klong kliu pedeng surok ke la su ban ya ti ga don ki video hanga ring ki video bat la sensana Aku ini surok ki ha bapo jaga cukup Meghalaya hi. Im kam re bade po Meghalaya nga dengan kran be ke jing sisa ba kini ki surok ki ha be po ke dispute area kai. Kamu ketika area untuk ki basak tak mentah ki di area block 1. Ki area block 1 hoi, ki area block 1. Ki ba block 1 ka block 1 ka longkum ni. Ka ni ju khot ha ka tin jungi labang nang plut bat pangam rliang. Kita kerja kag basak tak mentah ki de sepok nang plut bat sepok pangam rliang kai. Kani ya kani ke elaka labang nang pelut kadon lai teligi raj ki bang itip kum karai nong jorong karai labang bat karai nang pelut kini ke lai teligi raj ki penlong ke we ke elaka kat ba kani ke pangam rliang pat de kidang don hilaga jong ke elaka ka elaka rliang ba kilang don hilau jong doloiru tang bayahu doloi jong ke elaka labang nang pelut te ki Karbi gila penduk pendam no we te menin nagaliang jong kum forum milalai ban ye kendu yu chief secretary jong jela Meghalaya tang bai bun kampalat tingem yo ban ye kendu ye ke siking la i office jungi tharai gel ngis kemba so yo i ban puli te hakata ke jingpo ngila kedeu ngila pen i ba de ban simti no de ban simkhia no daga state government na ka banta ban solve no ye ke problem ke te takata ha nagaliang jungi ru ngidang wat hilat lenti menta nganang ya keren baru MDC juga barsu mukro ni ladon kata gajing kemudian penlong sing elang no marmar apa deng bikin hon jai apa deng gini ga hon kasih kenal bar Karbi na ka basta ban tela kami chung sanjong kini ki pa no chung snong di bodon sini
Halor ka jing pen krek ka sarkar ban ya pen bet pot ha ka phase 2 ha ka ba ka block 1 kan dei ka wei nagi jakai kan at khap pot ka forum ka laong bala raja badan ka jing pen bet pot dei ban pen shong nong rem na ka joint inquiry report lani ka kai pot sinrop lang hapreng ka United Khasi Giant Hills District bat ka Meeker Hills District Council house nam khat kandai spa san punyo bat pendapat house nam khat kandai spa san bupra ka ba ka do shai baki jaka ha block 1 ki hab ha migalaya bat don kam ban pen phai yaki ya ke blok tu ru ngam dan lak ban betai bah. Hoi. Namar ya ke blok tu kan notification na ke government Assam ha ka santrik jong ubnai me khat khandai spa san te neu te kala kedeu lang hi ya ke blok tu ru ban le pat ya kata ka resurvey mo. Hoi. Tang ba ki claim pat lak ra ban pendep. Tang ba kat ke blok 1 jumi pat de kila dep survey lut na dom sedong. Ya kata ka survey kila le haka khat nyeu tarik na umaso bat pen kut ar pheulai tarik sajri kendeng haka ha ubnai April jong snem khat khandai spa tan tu pra haka ni ga joint survey dan ni ga joint survey omdei bakile kumbo ong gi phadang kata ka table work batang na lar ni kile hi de ka kejat na khendeu ko baki ong ga ground demarcation ke kinegi officer jong gi Artli district council kile don lang rengkat hagani ke jingle jurip jungki tegila hakata ke jingle jurip jungki tegila ai report ke bobiang naduki population haduk ki sunong ki thau par kumta ter kila jer kila mention ki sunong ki thau ru par kum ju kila draw ru ka map ha ka ban retransfer biang cepo Meghalaya ke tegani ke jing survey jungki kebaki kila dep survey kam dei re barok ke blok 1 kowe kadai bek tang kat ban yo lut ye kitu ke snong khasi penar kat kum boundary jongka elaka labang nang plut bat pangam merliang pe nagaliang jumi kum ke snong ki ba nangse ni yeng be hi halor ke ni genong rim ban implement no ye kata ke propose untuk kesnem kat kandai spa sampai upra ban pendep no ban retransfer no nagaliang jumi ngim kwa barok ke blok 1 kowe henrei leda ngiyo ye sel thu kam kalong ke bajuat ke ba e ye karbir bikin ai barok ke blok 1 namar lada ki ai barok ke blok 1 pen iba ke west karbi anglong te kala jan lut te lada yo barok blok 2 te ke west karbi anglong kala jan lut ting isneu e bhai gani te ngi hun balada lada pen phai tang kat kum ketu ke baladep survey ha kesnem khat kandai spa san pra kata ban yo lut barok ke snong kasi penar baru pur usam juki spok jela Meghalaya ke lebiang ni